Reka ngusuhuza nkwifuriza kumererwa neza ikaze kuri Imbata 250 wowe udahema kudukurikirana uri mu Rwanda uri hanze yarwo uri ku migabane igiye itandukanye hirya no hino ku isi ikaze kuri Imbata 250. Kwibutsa nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yacu kanda subscribe kandi nawe wayikoze tubana mu makuru ya buri munsi uri w'agaciro kandi uri w'ingenzi muri kumwe nanjye Imbata 250. Tunyarukire mu burasirazuba bwa Kongo. Iyo tuvuze mu burasirazuba bwa Kongo tuba tuvuze Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku batayizi neza, aho M23 ikoze ikitwa nk'ibitendo bwa mbere M23 ikoze agashya kababaje Gisegeti Kilombo, Antoine Gisegeti Kilombo aririra muri presidence nk'agahinja abanyacyubahiro bari kumwe nawe bikangamo. Byatumye M23 isohora irindi tangazo rigira riti: M23 ntabwo turi inyeshyamba, M23 ntabwo turi abanyamahanga, M23 turi abanyekongo, M23 turi umutwe waje gucungura abagenzi bacu bakomeje gukorerwa iyicarubozo bazira ko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. M23 ntabwo turi abagizi ba nabi, M23 turi abanyekongo buzuye. Baragira riti: twiyamye Gisegeti n'igisirikare cye, twiyamye ubushotoranyi bwe, twiyamye ubugome bwe ndetse no guhohotera abanyekongo cyane cyane abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Mu gihe atubahirije ayo masezerano kandi anashyashyire mu bikorwa, tuzarwana mpaka tumusanze i Kinshasa. Uru ni urwandiko rwasizwe hanze na M23 tariki 20 Mata 2026 umunsi w'ejo. Gira ngo mwaryumvise iri n'itangazo ryatangajwe n'umwe mu bayobozi bakuru ba M23 Bietalab Simwa watangaje iri tangazo ku munsi w'ejo bundi. Ku munsi w'ejo tariki 20 Mata 2026 nibwo M23 yataye muri yombi umucancuro uturutse Uganda ngo yoherejwe na perezida wa Kongo Antoine Gisegeti Kilombo ahawe miliyoni 10 z'idolari akivugana umwe mu bayobozi ba M23 ngo yaramuka yivuganye urenze umwe cyangwa babiri agahabwa miliyoni 30 z'idolari ndetse agahabwa n'ubwenegihugu bwa Kongo. Ubu ni ubutumwa bwatangajwe na M23 ku munsi w'ejo tariki 20 Mata 2026. Ibi tukabisangishanya n'ibibaye kano kanya n'ibibereye i Kinshasa. Ikigo cy'Ipanzi kiraturikijwe, ni ikigo gikomeye, mwumve ko gikomeye, kiri muri bitanu bya mbere bikomeye bibitwa intwaro za kirimbuzi. Ni ikigo giherereye ahitwa nk'Ipanzi cya gisirikare. Ubu ngubu kikaba kiri guturika, cyakiherereyemo ngo ibitwaro ngo bya Mikreyene, cyane ko hari amakuru ko icyo kigo cyakibitse intwaro za kirimbuzi bivuga ko ngo Gisegeti ashaka kuzagiteresha u Rwanda. Ubutasi bwakozwe na M23, ubutasi bwakorewemo ndani mu gisirikare cya Kongo, ubutasi bwakozwemo ndani mu gisirikare cya Kongo, ni ubutasi bwakozwe na M23 kugira ngo icyo kigo giherereye Ipanzi kibashe guturicwa. Icyo kigo giherereye Ipanzi ni ikigo gikomeye cyane, kiri mu bigo bitanu bya mbere bikomeye mu gihugu cya leta ya Kongo. Ni ikigo kibika intwaro za kirimbuzi, ni ikigo kibika amadorone y'intambara, ni ikigo kibika amato y'intambara, ni ikigo kibika ibikoresho bya gisirikare bihenze. Murumva ko ari ikigo gikomeye, ubu byabaye umuyonga. Icyo kigo bivuga ko M23 ari ifite amakuru ko kibikwamo kwato Divine tumaze iminsi tubazengereza cyane ko zivuganye umuyobozi wabo Lieutenant Colonel Wiringoma, bikanivugana umuzungu w'umunyamakuru wari waje mu gihugu cya Kongo hariya hakurya Igoma. Cyane ko M23 yari ifite amakuru ko mu icyo kigo hageze mu twato tw'intambara, twato turwanira ku muvuduko uri hejuru cyane, twato turwana tukarwana umuhenerezo, turwanira mu mazi, twato twaremewe intambara, cyane ko ari natwo Iran iri kwifashisha mu ntambara bihanganyemo n'igihugu cya Amerika mu muhora wa Hormuz. Ni utwato turi mu bwoko bwa Serage High Screen Boats.
Fuselage High Screen Board. Ni utwato twaremewe intambara, ni utwato turwanira ku muvuduko uri hejuru cyane ko M23 ari ifite n'andi makuru yizewe mu butasi bwaturutse mu gisirikare mo ndani cya Kongo, ko muri icyo kigo hagezemo n'utundi device dushyashya tumeze nk'amasazi twaremewe kujya guturitsa ahantu tukahatwika tukagira umuyonga, twarangiza tukagaruka nta radari n'imwe itubonye. Dore ko hari hasanzwe utu device tumeze nk'utunuma. Utwo tu device tumeze nk'utunuma baketse ko M23 yaba yaravumbuye ibanga ryabo bari gukoresha, bahitamo kuzana utundi tu device tumeze nk'amasazi two kuzajya bifashisha mu bitero bahanganyemo na M23. Utwo tu device tumeze nk'utunuma twari dusanzwe, urabizi ibitendo twakoze kugeza ubwo twivuganye n'umwe mu bayobozi ba M23, Liyetona Koloneli Majoro Wiringoma. Twivuganye n'undi munyamakuru, umunyamakuru wari waje mu gihugu cya Kongo, wari uri hano mu mujyi wa Goma. Uwo munyamakuru nawe ahatakariza ubuzima, abandi nabo barakomereka. Icyo kigo kiri mu bigo bitanu bikomeye mu gihugu cya Kongo nicyo cyaturikijwe. Bivugwa ko cyahombeyemo intwaro zihagaze amafaranga miliyoni 200 z'amadolari y'Amerika. Izo ntwaro zari zarabikiwe kuzamenesha umwanzi wayo bahanganyemo mu ntambara M23, ngo bakayisuturutsa ku butaka bwa Kongo, ngo bakayimenenganisha, ngo barangiza kwimenenganisha ngo bagasubira inyuma, ngo bakataka n'igihugu cy'u Rwanda. Icyo kigo rero ubu ni ibiturika gusa, ubu ntiwamenya ngo ni ipanzi cyangwa se ni mu kigo, ubu ni ibiturika gusa. Reka dukurikirane amakuru 5 kuri 5, dusubire mu yandi makuru mu kanya gato nakagaruka.